Šta bi rekao da je onako original Srbije? Pa ne može da bude original nikako ili u Srbiji, onda je original u Srbiji. Dobro, na primjer, hrana. Uvek, jel da? Pa sad vidim da ga... Naročito u Šarenici. Sad ćemo u stvari u jednom savezu ili, kažu naši prijatelji iz Original Srbije, jednoj krovnoj platformi koja u stvari i čuva srpsko selo, ali i pomaže svima onima koji proizvode one proizvode koji će jednom nositi ili već nose oznaku geografskog porekla. Mirjana Milutinović sa nama. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Mirjana, je li to misija, je li to suština ovog saveza od 2015? Da, 2015. godine je savez osnovan u Futogu. Krenuli su sa tim proizvođači futoškog kupusa, begečke šargarepe, fruškogorskog lipovog meda i onda se proširila priča negde na celu Srbiju. Sada imamo sa raznih krajeva članove, imamo zlatarski sir, imamo kačerski med, imamo sremski kulen, vrbički beli luk, arinsku malinu. Gotovo u svakom kraju ove naše Srbije zapravo nešto je ili bilo kandidat ili će tek biti za oznaku geografskog porekla. A šta to u stvari znači kada jedan proizvod ima tu oznaku? Šta na njoj piše? Geografsko poreklo u stvari potvrđuje da neki proizvod ima specifičan kvalitet, specifične karakteristike koje su zapravo povezane sa nekim geografskim područjem. Taj kvalitet uglavnom je povezan sa klimatskim uslovima, a ono što je najvažnije je umeće ljudi koji proizvode te proizvode. I u tim njihovim proizvodima se ogleda negde neizmerna ljubav prema kraju u kome oni žive, prema poslu kojim se oni bave. Kako sad ja da znam da je to original futoški kupus? Kogo god pitam je taj kupus iz Futoga, oni kažu da, naravno. Jer mora da ima pečat ili šta? Nije svaki kupus iz Futoga. Na primjer, to sam uzeo kao primjer. Da, nije futoški kupus. Da bi ga mogli nazvati futoški kupus, on mora da prođe jako puno kontrole. Imamo i interne kontrole i imamo sertifikaciono telo koje daje tu potvrdu kvaliteta. I samo proizvodi koji nose tu oznaku mogu se nazivati proizvodima sa geografskim poreklom. Znači, ne važi samo za kupus, nego i za ajvar, i za kulen, i za sve ono što smo nabrali, ili tako? Da, za sve proizvode. Kakav vam je plan? Jel tragate još po ovim našim čarobnim predelima Srbije da pronađete još takvih proizvoda? Pa da, mi u stvari želimo da pomognemo i onim proizvođačima koji imaju neki specifičan proizvod, koji imaju mogućnost da ga zaštite. Imamo jako puno iskustva, spremni smo da ga podelimo sa drugima. Dajte nekog kandidata. Pa postoje neki proizvodi koji su negdje u postupku i svi su dobrodošli da zajedno završimo tu... Na primjer, Šarenica. Da dobijemo pečat. Da imamo geografski poreklo. Da, pa postoji i nematerijalni. Mi smo za drugu listu. Mi smo za drugu listu. Hvala vam puno, Mirjana. Ako bih mogla samo još jednu... Može, evo izvolite. Želela bih da u stvari kažem čime se Savez trenutno bavi. Mi sada zajedno sa Beogradskom otvorenom školom radimo na jednom projektu koji finansira Evropska unija i želimo da istaknemo jedan dobar primjer grada Novog Sada koji ima 3 proizvoda i pruža im nevjerovatnu podršku, čak finansira sertifikaciju za te proizvođače. I sada želimo da i u ostalim lokalnim samoupravama ostvarimo takvu saradnju, poboljšamo je tamo gde je ima, jer ovi proizvodi imaju nevjerovatan potencijal za rast i za razvoj tih područja iz kojih dolaze. Smemo znamo koje su to 3 proizvoda iz Novog Sada? 3 proizvoda, pa to su oni koji su bili i osnivači, begečka šargarepa, fruškogorski lipov med i futoški kupus. Ovog vikenda sve to u Šarenici, zahvaljujući vama. Hvala vam puno. Još jedno hvala. Draga mojima za te pitanje. Znaš šta bi sad Duško Duguško rekao? Ne. Prelazim na meso, neću više da budem zec, hoću lav. Jel da lav jede šargarepu, on bi bio zeca, ne bi bio kralj životinja. Ja sam mislila da imaš buket za mene, ali dobro, nema veze. Ali lepo izgleda. Poslužit ću se i za ove begečke korpe. Znaš šta je ovo dobro? Zašto? Za? Vid. Za vid? Za boju, za ten. Đorđe, dobar dan i dobrodošli. Samo podignite mikrofon, Đole, da čujemo. Jedan od proizvoda u okviru Saveza o kom smo malo čas razgovarali, odnosno krovne platforme Original Srbija, pa ne može se bez begečke šargarepe. Pa ne može. Dobar dan, moje ime je Đorđe Pavkov, dolazim iz Begeča i prezentovat ću vam šta mi to dole u Begeču radimo, po čemu nas prepoznaje čitava Evropa. Izvolite.
To je šargarepa, to smo već svi shvatili. To je šargarepa, zajedno sa našim predsjednikom Goranom Zecom. A kako drugo se preziva čovjek nego Zec? Pa da, zato se... Ne bi se prezivao Šarenac nego Zec. Šargarepa u pitanju. Šarenac vodi Šarenicu, tako je. A Zec šargarepa, pozovite ga puno. Hoćemo. Dugo smo se borili da napravimo jedan brend po kojem će nas prepoznavati i domaće tržišta i tržište van naše zemlje. Tako da mogu slobodno reći da je ovaj naš brend sad trenutno baš prepoznatljiv i da velika količina naše šargarepe se izvozi u sve zemlje regiona. Slušajte ovo sad, koliko? Pa oko 200 tona trenutno po nekim mojim podacima. U danu. 200 tona dnevno? 200 tona dnevno, nas 7-8 radi proizvođača šargarepu. Imamo 2 velika proizvođača i nas više, ovako malo manji, ali u prilike oko 200 tona dnevno se šargarepe izveze iz Begeča. Koliko je to posto otprilike? Pa ne znam tačno u procentima, ali znam da smo bukvalno... Rekli ste mi što 80% od vaših proizvoda ide za izvoz. A izvoz ide preko 80% naših proizvodnje ide za izvoz. A bukvalno, znači... Da li oni 20%? Da, kažete. Naša šargarepa se nalazi u svim marketima u okolnim zemljama. A dobro, a kod nas, da li tih 20% koje ostaje zadovoljava tržište? Pa zadovoljava, zato što smo svake godine povećavamo proizvodnju. Sad smo zaista podigli proizvodnju na jedan zaista visok nivo i proizvodnja se, što kažem, stalno povećava, ali i dalje nemamo nikakvih problema sa plasmanom. Znači, i dalje se traži šargarepa. Sad da vas pitam ovako. Ovo je neko jelo šargarepa sa... Pa ovo je ispred futoškog kupusara, oni su doneli da prezentuju. A, to je kupus dole, a ovo su uzeli da brandiraju. Ovo je izraz sarma. Vi ste gore ukras. Vi ne biste ljutili ako bi ja ovde jeo samo kobasicu, a ne šargarepu? Morate malo zbog vitamina. Ajde malo šargarepu. A zbog predsjednika da vam pozdravim, znate zašto? Zato što prezime devojačko moje majke je bilo Zec, tako da eto sad sam mi to rekao. Zato ja ložim na šargarepu. Đorđe, rekli ste, izvozi se uglavnom po komšiluku, region je u pitanju, slabo je prskana, to ste nam također rekli, zato je valjda ovakva. Šargarepa bukvalno je 2 puta tretirana samo nekim pesticidima. Jesu sve ovako velike i debele? Pa... Nisu. Dakle, ova ima i tanjih, dužih, a ima, ako hoćeš, i manjih. Evo su. Da vidiš, ovo su male. Neko voli manju, neko voli veću, sve zavisi od ukusa. Tako je, sve zavisi od deca. Znate, danas ne možete decu da naterate da pojedu ovako jednu sirovu šargarepu. Koliko je dobro da se pojede dnevno, Đorđe? Evo, ja vam garantujem ovu šargarepu koju sam ja danas doveo. Dobro. Ako deca probaju da će tražiti još. Zato što ima izuzetno visok procenat šećera i dosta je slatka. Koliko vi pojedete dnevno šargarepe? Pa sad, pojedem koliko moram u supi. Ovo je nama šargarepe. Već, što kažem... Dosta. Dosta, ali izuzetno je. Da li ja smem da poklonim ovo nekom u našem narodnom ansamblu, molim vas? Kako da ne? Hvala na razgovoru. Ti u ansamblu, a ja ću Nataši. Đorđe, hvala. Izvolite, Đole, hvala, sedite tu, budite s nama. Nastavljamo da upoznajemo naše goste iz Original Srbije. Ja volim sve momke u našem narodnom ansamblu, imam omiljenog člana, to je brat od Teče. Izvoli, bato, replica, hvala. Nije umesto gudala, nego da pojedeš. Tako je. To. Da. Za oči je dobro, pošto vidim da stavio si naočare malo čas. Nataša Prtija, pa ćemo posle šargarepe malo do Petrovske... Klobase. Sad se lav pojavljuje. Ili Petrovačkog... Ili Petrovačkog kulena, može i tako. Evo, izvolite, Nataša. Je li ide dobro begička šargarepa uz Petrovački kulen? Ste probali? Ne baš. Ne baš. Dobro, evo, to je poklon od komšija. Hvala. Sad, po čemu je on najposebniji? Čuli smo ovako ove karakteristike šargarepe i zašto je dobra, a zašto je najbolji Petrovački kulen? Pa, Petrovački kulen je ovako specifičan proizvod. Dobar je uglavnom za meze, znači ne za neku veću konzumaciju. Uz neku, ne znam, uz neki dobar sir ili, evo, ne znam, ajvar. Da se Đorđe ne ljuti, Đorđe, molim vas, ovde lepše miriše meni, da znate. Tako, jako imamo zeca u sebi, ipak ovde. Kakva je tajna? Koja je tajna? Pa tajna je u začinima i u zrelom mesu svinja. Da. Koliko se dugo vi bavite time? Ko se to radi? U stvari to radi moj otac, koji je to započeo prije... Počeo, znači porodično to? Jeste, to je porodična proizvodnja. Pa već dugi niz godina, otprilike pa preko 20 godina. Da. Nataša, koliko znači ova podrška i ovaj podsticaj u Savezu ste, tu ste negde pod istim krovom svi, da se pomogne, da negde se preporodi srpsko selo? Jeste, puno znači, zato što prosto pripadnost tom našem udruženju i zajednički nastupi
zajednička promocija i na kraju zajedničko druženje, Zajedničko druženje, cilj. tako. Da. Nećemo da poklanjamo kule. Pa hteo sam u Iki da odnesem i kule. Ali nezgodno je, da. Više se obraduje tome nego što ga rebi, a moraju da rade, da. Nataša, hvala, pozdravite Hvala. ostatak, naravno, vaše ekipe i puno sreće vam želimo. Muzika u nastavku. Dena Đekić. Ansamblu. Siguran sam, draga moja, da ova ekipa pored nas je originalna. Ozbiljna Garantovano. ekipa, sad ćemo Originalna. da napravimo jedan miks Može? kupusa, maline i I meda. meda. Ne znam kako će to da ispadne. Nikako ne. Originalno svakako. Originalno sigurno, da. Pričali smo o Original Srbija. Dakle, kažemo, to je nastavljamo savez. sa predstavljanjem i Tako je, proizvođača i tako je. proizvoda Fruškogorski lipov med. Dobar dan, želimo Đorđu i Milanu, pa ćemo Dobar onda dan, malo momci. do futoškog kupusa. Tako je. Miroljub i Nikola i da zasladimo na kraju. Malina, Jel Božo i može? Nemanja će biti slatko na kraju. Svima Mada je slatko i na početku. dobrodošlicu želimo. Slatko i na početku, a zašto je slatko? Slatko je uvek. Slatko je uvek. Zato što su pčele najvrednije, jel da? Pa pčele su vredne, a mi imamo Bogom dan u Frušku Goru uslove da možemo da proizvedemo nešto što je jedinstveno u svetu. Kad pričamo o proizvodima sa zaštićenim geografskim oznakama, tu se podrazumeva da mora postojati neka specifičnost koja odvaja taj proizvod od drugih proizvoda iste vrste. A u ovom slučaju to je? Kad je fruškogorski med u pitanju, ja mogu da tvrdim da je jedinstven u svetu po koncentraciji nektara lipe. Ono što je u izradi elaborata, u istraživanju praktično ustanovljeno, da je maksimum negde u svetu oko 55%. Kod nas je minimum na 60%. Znači, svaki fruškogorski lipov med koji dobijete ovako upakovan sa državnom markicom, vi praktično ste sigurni da on ima više od 60% nektara lipe. Mi imamo sreću na Fruškoj Gori da imamo čak uzorke koji su imali 96%. Što bi rekli potpuno čista lipa. Nije svečano, nego je čisto, dobro, šalim se. Nego to je, znači, bolje za nas, bolje za organizam, bolje da se uzme. Ali ono što ću da vas pitam, to sam pročitao podatak u onom vašem nekom izveštaju, da koliko jedna pčela napravi samo meda? Da tako kažemo, Tokom po celog znacima životnog navoda. veka. To su toliko male količine da je zanemarljivo. Ali Da, kada kaže radite... ni pola kašičice kafene kao celog I života. manje od toga. I manje od Verujte, toga. pogotovo u današnje vreme kada su pčele ugrožene, kada je njihov životni vek skraćen i taj radni vek mnogo kraći. Ali timski rad uvek donosi dobre rezultate, tako da društvo koje broji 40 do 50 hiljada pčela radilica u jednom momentu, ako se nađe na dobroj paši kakva je na Fruškoj Gori, onda nema izostanka rezultata. Milane, mi smo potrošili sve ovo vreme, tako da hvala što ste bili, vidimo se nekom drugom prilikom. Šalim se, naravno. Vi također učestvujete svemu ovo. Koliko imate košnice? Koliko dugo se bavite pčelarstvom? Dakle, mi dolazimo ispred udruženja Društva pčelara Jovan Živanović iz Novog Sada. Ja sam predsjednik, Đorđe je moj, dakle, I svi ste zamenik. predsjednični, smo sve poznali. Đole, zamenik je dobio šansu prvi, izvinjavam se. Ovo je naš ponos, naša uzdanica, ono za šta se mi borimo i sve ovo zajedno težimo ka tome da to bude proizvod koji će biti prepoznat u celom svetu. Negde tokom jedne sezone nas učestvuje preko 30 proizvođača koji ulaze u proces sertifikacije. Naravno sve tu uz pomoć grada Novog Sada koji smo već spomenuli na početku ove emisije da bez njih ovo ne bi zaista bilo moguće i negde mi kao udruženje brojimo preko 15.000 košnica. Dakle, mi smo najveće udruženje na prostoru Vojvodine i to polako raste, ima mladih, ono što je karakteristično, dakle, podržavamo mlade i sve to ide za sad u dobrom smjeru. Osnovali smo i zadrugu, pčelarska zadruga Fruškogorska Košnica, pre svega u cilju, dakle, njena lokacija je na prostoru Fruške Gore u jednom selu Grabovo. Pogledajte gde je to veoma zanimljivo selo, dakle, ima I jednu... jedite med iz Fruške Gore. Najbitnije. Miroljube. Hvale se pčelari Šta i rekoste, šta je ovo? fruškogorskim medom, a Miroljub će nas sada posluži sa čim? Dobar dan. Podvarak sa bekičkom šargaretom. Pa to je Podvarak. specijalitet. Miroljube, Od futoškog kupusa. kako da znamo koji je futoški? Evo malo pre Slobodan i ja smo počeli tu temu, jel se tu umešao neki indeks glavice, pa šećer. Kako prosječan kupac da zna koji je futoški kupus? To su neki laboratorijski nalazi, ali futoški kupus takvu kvaliteta raste samo u futogu. Dobro. Morate doći u futog, morate naći te ljude koji te proizvode. Znači ovi što nas i ubeđuju onda ovako ćete- da je sigurno futoški, teška priča, jel da? A ne bi da komentariš. Dobro, kako izgleda? On je onako malo spljošten, On drugačiji. je blago spljošten, svetlo-zelene boje, bela glavica, mekan je, kad ga rukom dirate, prijatan je. Ovi drugi kupusi Svira. su grupi.
Ma peva. Ja ću se zaljubiti u taj vaš kupus. Ovo Peva je je u sarma, podvorku. je li tako? Sarma, naravno. Sarma od futoškog kupusa. Jeste. I evo ga ovdje, taj lepota. Nikola, uzmite mikrofon da vas pitam nešto. Kaže, da li ste znali kako se računa takozvani indeks glavice To je to, futoškog da. kupusa? Ja ću vam reći, to je broj koji se iskazuje odnos visine i prečnika prosječne glavice kupusa. Da je moja glava kupus, bio bi, Boga mi, taj veliki broj. Ali je to samo najbitnije kod kupusa ili šta je? Pa, veličina glavice zavisi da li je za kiseljenje, za proizvodnju, znači ide veće glavice ili je sad većinom na tezgama ljudi traže onako da bude približno onako srednja glavica neka. Znači, sad su malo i Malo ka manjem kupci da da ide, žele da da. budu to neke srednje glavice, a ako ide za kiseljenje, za bazene, onda se biraju veće glavice da budu više. Znači i to je bitno generalno. Da, pa to se gleda, zavisi od kupca i od ko šta. Sve je bitno i u Arilskom Malinogorju, Božo, je li tako? Koliko sela, naselja? Tako je. Dobar dan svima. Dobar dan, Božo. Želim vas pozdraviti ispred Udruženja Arilske maline, koja je obeležila jednostavno, malina je obeležila epohu ove države, jednu iza sebe je ostavila, da je postigla rezultate, da je Srbija među 3 vodeća svjetska proizvođača maline. Arilsko Malinogorje je uspjelo da napravi jednu proizvodnju gdje je tržište nju prepoznalo po svom kvalitetu, brendu i svemu ostalom i mi smo to uobličili u sve to rad vrednih naših poljoprivrednih proizvođača, zemljoradnika, gdje smo napravili brend arilske maline i zaštitili geografsko poreklo. I na pragu smo da ćemo među prvim brendovima iz ove zemlje još aplicirati kod Evropske unije za dobijanje prvog zaštićenog geografskog porekla za jagodičasto voće, to jest za malinu u svetu. Bravo. Bravo. Nemanja, uzmite molim vas mikrofon. 66 naselja, je tako? U tom okrugu se bavi. Tako sam nešto dobio informaciju, 66 naselja Arilskog Malinogorja. Malingorje, sam pravo? Moguće, ima negde oko 20-ak sela, sad šta se smatra naseljima, moguće je da su povezali neke delove. Moguće, tako piše meni u ovome, ali 20-ak sela znači se bavi baš u celom tom regionu. Tako je, pa celo to Arilsko Malinogorje, mada moguće i sad u tom podatku što imate da su obuhvaćene i ostale opštine, zato što Arilska malina je sertifikovana i na druge teritorije, kao što su opština Ivanjica, Požega i tako dalje. To je manje važno, ova boja je u stvari najvažnija, ako se slažeš. I nadaleko poznata i čuvana i samo je kod nas takva, Nemanja, jel biste se složili? Pa tako, samo kod nas je takva, pokazuje izuzetne odlike arilska malina, prvenstveno zbog dobre klime, lepog podneblja i ono što je najvažnije, razlika dnevne i noćne temperature je veoma velika. Vi imate u Arilju izuzetno hladne noći i tople dane. To je ono što je najviše prija. To je ono što je najviše prija i što čini njen jedinstveni kvalitet. Dajte Nikoli mikrofon, malo što smo nešto kraće razgovarali, interesuje me za ovaj kupus. Zašto je najbolji? Šta kažemo? Je li dobar za ribanac, dobar za, ne znam, sarmu, za podvarak? Za sve. Za sve? Da. On ima izuzetno taj mekši list koji su u sarmi osjeti. Obično deca ne vole kupus, pa samo se vadi meso, međutim kad futoški kupus je tanak list, znači on bez problema sede. Djeci mi je on sad dobar da bude kiseo i ako kažu da kako probaš ga ovako da je sladak. Pa za salatu je sladak, onako ne kupus, znači sad ko šta voli, znači. Znači za sve je dobar. Družite se, razmenjujte iskustva, dajte Đorđu. Predsjedniče, dajte zamjeniku mikrofon. Da li se znate iz original u celom savezu, da li menjate iskustva jedni s drugima? Naravno, iz našeg poznanstva, iz našeg prijateljstva je iznikla ideja da se formira savez da bismo jedni drugima bili pomoć. Zagovaramo uvek ono što je zajedništvo, oslanjanje jednih na drugih. Kako kažu, u šumi se drvo na drvo naslanja, u društvu čovek na čoveka. Mi smo mali proizvođači svi i praktično jedni bez drugih smo neprimetni. Ovako zajedno možemo da postignemo neki rezultat. Tako je, bravo. Nema da se zavidi, nego da se sarađuje. Miroljube, sajmovi, radionice, seminari, usavršavanje, jel ovako zajedno svi idete i družite se? Da, evo, mi smo i na praktičnom primjeru pokazali kako je podrška između nas bitna. Dakle, moj proizvod sa mojim prijateljom, njegovim proizvodom i Đorđeva šargarepa, jer može i med da se kombinuje. A može malo preko kupusa? Kako da ne, fenomenalno. Ukus je fenomenalan. Dobro, a na kraju se nazdravi malinom. Sajmovi, promocija, medijska promocija, sve to radimo, zajedno radimo, trudimo se da pomažemo jedni drugima, ako neko zapne da ga malo poguramo, jednostavno da se predstavimo na najbolji način gde god se pojavi. Dajte mikrofon, Božo.
htjeli ste nešto još da dodate na ovo, čini mi se. Pa rekao bih još par reči o arijskoj malini. Može. Malina je kraljica voća, a drugo ime za Arilje je Malingrad. To je u svijetu poznata stvar da je na jednom terenu, na tom podneblju, najveća koncentracija proizvodnje maline. Mi smo u nekoliko zadnjih godina pokrenuli jednu tu inicijativu za podizanjem nivoa tehnologije proizvodnje, novih sortimenta, novih načina prerade u gotove proizvode, da jednostavno Srbija više ne bude rudnik izvoza sirovine, već da dobijemo finalne proizvode gdje ćemo nastupiti na svjetskom tržištu. Inače, u Srbija je poznata po tome, po sportu, kažem Novaku Đokoviću, po malini i po još puno stvari, ali jednostavno treba pomenuti i ostale krajeve oko malina. Znači, jednostavno, malina se proizvodi od Drine do južne Srbije, istočne Srbije, Šumadije, tako da jednostavno neizmjerne su mogućnosti. Država mora da stane iza svega toga da bismo postigli još bolje rezultate. Svima bih poželeo dobru, uspešnu godinu, da zaboravimo sve ove nedaće koje su iza nas bile. Puno zdravlja i uspjeha, jednostavno da Tako, pravi kraj timski uradimo. Da vam kažem nešto, hvala vam što ste bili u emisiji i daćete mi ovako, za 29. maj treba će mi jedan list futoškog kupusa u koji ću da stavim malinu i maline i onda ću medom sve to da polijem. Jer ako nekom od mladoženja zakaže, kad bude trebao da kaže da, na onom kolektivnom venčanju, onda ćemo mu dati tu energetsku i slatku i sjajnu bombu i on će prodaditi. Umjesto šampanjca, zdravica malinom. Može. Naši prijatelji našeg voća, a mi se družimo 29. maja, nastavljamo tradiciju, još jedno kolektivno venčanje uz ekipu Šarenice. Da.